arriving to Rome on Alitalia flight 571, due to leave at 12:40. Srećan mi je rođen. Srećan rođen. I moj muž je mene iznenadio i doveo me u Rim. Baš tu. I baš ovu. I baš ovo. Meni će biti 40. rođendan. Srećan ti rođen. Ljubim te najviše. Ciao ragazzi, za mene Pantenon poznati kao hram svih bogova. Poznat po velelepnoj kupoli prečnika 43 metara. Dugo je bila jedna od najvećih kupola na svetu od nearmiranog betona. Toliko sam naučila, prenela vam. Ćao! Piazza Navona. Kao što vidite, sve oko mene je samo umetničko delo raznih poznatih italijanskih umetnika. Ovo ovdje što vidite zgradu gradio je, bilo je takmičenje između dva umetnika. Dobio je jedan sagradio, međutim negde pred završetak je preminuo, pozvali su onog drugog koji i da bi mu se on posmevao, završio je sve, ali legenda kaže da bi mu se posmevao da je ovaj čovek na fontani ovako drži ruku kao iz podsmeha, ovo će sve da padne, što je prethodnik uradio, pa je on kao tu da pridrži. Legenda kaže. Mrlja neće da troši pare, 10 centi. Misli želji? Lušu, trošimo još para, 5 centi. Ćao! Sada će vam Mika nešto više o fontani reći. Fontanu je napravio čuveni srpski vajar i slikar Milić od Mačve. 1996. godine. Vreme rata. Sad lepo. Fontana di Trevi skoro pre nekog vremena obnovljena. Jako puno para se godišnje izvadi iz fontane. Po neko verovanje, zamisli želje i baci novčić iza. Mi smo to uradili prethodnom putu kad smo bili u Rimu. Ne bi zamarali fontanu sa našim novim nekim željama. Pa pogledajte taj rad. Što nećeš da baciš novčić? To što ne dam pare. Daj da bacimo novčić. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like the lazy ocean hugs the shore, hold me close. Španske stepenice iza mojih leđa, naravno na Španskom trgu. Skoro ne sme više da se sedi na stepenicama kao što je pre moglo, kamoli da se jede i to i zbog svih tih razloga što su to uništavali i prljali. Milicija je tu, reguliše to, tako da nema zadržavanja na španskim stepenicama. Malo ti visoko to moja. Nije to visoko, nego sam ja otrov u maloj bočici. Only you have the magic technique. When we sway I grow weak. Španske stepenice. Ali Srbi ko Srbi vrebaju da pojedu neku pomaranču. Priznaj što si došla po drvo. Ovdje je zabranjeno da se prijeđe ovoga, da ima znak.
a iza mojih leđa Rim. Takozvana ključaonica u Rimu, gdje se kroz ovu malu ključaonicu direktno vidi Sikstinska kapela. Pogledajte red. Lodaci. Haos. Piazza Venezia, Venezia, iza mene parlament, a još tamo iza mene Koloseo. Božani gled. Ajde da se slikam. Maximus, nekada su se ovdje održavale raznorazne stvari, sportske, borbe, šta ja znam, oko nas i gore na onim zidinama, tu su sedeli glavne baje, to jest imperatori i gledali šta se sve ovdje dole dešava. Ogroman je prostor, pročitala sam da se dešavaju koncerti i neki važni događaji veliki ovdje se organizuju. To je lepo što je ostavilo svoju A ovo su stepenice uz koje se mi nikad popeti nećemo. Rim, jedan od retkih gradova gdje je pijaća voda na sve strane, slobodno možete da je pijete, potpuno je ispravna. Živeli! Piazza di Popolo. Ma stajno snimamo fontanu. Prelepi parkovi u Rimu. Nedaleko od nas Vila Borghese, a mi se nalazimo u parku ispred te vile. Stvarno je čarobno. Ćao! Čaroli. Puno udvarača. Brate, evo nas u ulici Via Convigi, koja je okićena već za Novu godinu. Čujete, cijela ulica je ozvučena, na svakoj drugoj terasi se nalazi zvučnik, ide prelepa italijanska muzika od opere, od Silvane do Nirvane. Možete da nam kažete gdje se nalazi? Pojma nemamo. Evo nas ispred Louis Vuitton radnje gdje je red. Ne verujem da Louis bilo šta poklenje.
Vatikanu, na mestu Rimokatoličke crkve, tamo živi glavni poglavar. Glavni poglavar Rimokatoličke crkve Papa, unutra je Sikstinska kapela i bazilika Svetog Petra. Eto, došli smo uveče, malo da vidimo šta ovde ima. Eto, toliko. Ćao iz Vatikana. Imitacija aranđine, bili smo u radnji gde Italijan priča samo italijanski i nisam sigurna da i njega dobro. Šta smo kupili, pojma nemamo. To je ta pizza koju mi zovemo kod braćale. Najbolja pasta u Rimu. Domaću pastu sa ovim bosiljkom i drugu sa tunom. Wow, bato. Jedem pastu, ne znam kako se zove. Šta nam Mrlja to nosi u kotarici? Pizza. Wow. Šta smo uzeli, Mrljo? Tiramisu. Jedan je fragola, drugi je pistačio i treći je nučola. Mislili su da sam iz Španije. Wow. Sladoledico. Arrivederci Roma. Goodbye, goodbye to Rome, city of a million moonlit places, city of a million. Vidi kako nam je lepo. Roma. Italija.